akwana man no so ya munya butre mu se mu kunu enchiti ahun say normal thing because according to the Bible they can say ka be bia or worry 7 until say when you lucky na so worry won kwa na say won so twempena na say mu yotu pa ma me fasida ma nyankopon na munya butre na mu bon pa ma mu kunu so mo adwen ye be ba so na bo nye say obe live like bia say ukuru nko twempena na de bia akoko keke wo ye magaji ya na ndie dabi yes emo Una bema oye otiazifo kwa honey sorry me ma dia mama yes sorry bema enyemre obeka sorry obeka sa obeka pa fit ani asese ni din and your friend say mechanic sa na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akabasonko enkoma wa wo hwe mesabre yi ewutuma gin HFD kesi yi eso muniaba ekesi kapa ena mutimini na gana wahala dwumedie enso ena wani eguso a wo hwe munim semeje ejasi dia na chese ensema ekochi ekobremai ena mabone bede sema mpohene abomu ede eba abesomu na ebusuafo ne dey chese ensim bia ba bepie ewo yapono eso ne de esewani ensese ye ka ede echose Dr. Penny pa ama ne side check ababe pimu ewo hospital wonum na what this guy say no hu say oye patient na che say wo da empaswa empa no nya say bia wo sha tade wo dwa no hu na enchiremu ebetu odwa na che say doctor no sa side check no ana say patient yi ye ne special patient adane da oba hospital wonum ene enwumre night shift there oba honum ne ne ononkwa enso enehwe no obia emba ne nche na de so de ne fa mpo ede ema obi ne no na je se nurse ni a wo honum edueduemu no se da bi doctor minim ni waware enso dane da abaya we ba se oye special patient ede ema no de nko na wo ye no nto okokobọ ne yiri amane ema ne yiri nsuso ebe pie mu wo hospital honum na ne abusuafo eprofita yi ebi ekoso pa eye na dodo na no ede so bo no ebo be ema no ebi no nso ede ebo side chick ya what this guy say ne hu as a patient adane da woko ebi no nso hu ne se ma me no ebetimi aye problem because wo ye ni fie yi a kenya de se be ma no ebetimi akọ abontina ensam no ede abusuafo se dem kan ye ya bono bede nti wo se ye nsanim ye ntwe no sere ene abasa enunti mato ensa afre eye ebeno the powers man se ene dey ensemi won fa na dwencha wo ede fa ho emetu edwa enti kan ho ani mbonra ensam no emu mini abema mo akọ aba yo mini amjosu bibia boko de bibia boko the Christasi. Na asema babeto afunu suni o. O hwe ne ya ma me no eda ne die be ma no nsuso as a doctor or no nsuso timi ma kwan ma ne side check this guy say no ho e ba ye bebe ye no ho sa se patient a ono kwan hwe na like abaya no nsuso wonim se ni pai waware ana se wonim se ekọ eye nipa na dwuma mu na wone wo course an hyehyɛ na nsusu ugitu mu like the whole scenario say na wo hu no esi efa yo me das na de kan no mami chia wahwefo ina chibia na de tie ni se o se wiase bibi ensi kwa okay na mi dia me blame no pa nurse ni na akodi ko concern okay because o concern na so enu awu okwa awu so a wenti mi ambefi okay ko concern de enye na besides no so no answer na yesi answer na ni friend betu abo na wo dia na wiase so no bibia ensi kwa okay eti no bema no yebisa say eti den na oba no ne yire no eye wo fia na say den na ohwehwe wo ne yire ho a ne yintimi fam ma no a eni ti no wafa ne yire to the extent say ana when you say sika so etimi say ade okay sika etimi say ade in a sense it say obi ni sika ye hwe na ho kika obre no hase okay but onye sika na ahomaso ni suban boni ni suban bia ense fatana I say nyanso susu kwa betina nipa ni na otimu ze nipa no ni sika no pen ho ase but onya sika no bo na masem eni I say sika ni air control no
Enti no me be kasa fa ensem 4. Okay. Okay. 1 every bema no na yire no. Okay. 2 every slave queen. Okay. 3 every ebia sika anase di. Okay. And 4 so every bema. Okay. And 1 must start every bema na yire no. Okay. Bema na yire no. Won send them ba no mo ba. So money bema etina cha na respect of mo bema na so ati. Because of say ebia betimi aba say bema no waye japade am oba no. Okay. Nti no oba bema ni jan kra na onya ne chefa. So ne chefa. Onya ne chefa wo. Na akora no so eboa no. Omo awo ba akora na ye mpenifo. Omo wo school ni ade bi mu kra po university bi mu kra po wi omo ye omuduma. Nti no mo na respect o. E ba za kwa na mo na oba na friend kora na ekeka bema papa no sem boni a enye e de e kire bema no so mu sa ye suban wi e wo ba e bia na before or no better na sa suban no unda ne di. Okay. E ha adwini yi pa. Enti no go say chire no so o ware o na se motina ho na se motina na suban a start e da no ho edi. Enu tumi ma bema no bema bi wo ho a pekasa. Okay. Bema bi wo nim style kasa nim style ye ham. Nim style ni oba ko nim style bo oba ni ade. Enti ono so wo ne plan e wo team. Enti no the moment I we say no so for strategic ways because of pedada. And I was also that suban boni edi na che say wo twafufu atoni nkwem. Na me nko eye bema ne so. Okay. Bema bibi wo bema ho a se wo yo ba na se wo ti ase a wo no kunu enya problem da eno ne de eno ne se bema yu bi a se oni oba etina cha bo no ba no afu se oni especially awarefo omo ti baby fa akọ omo ye edwuma e bia wo be kọ edwuma nizo be kọ edwuma ne asaso aba anape bia ne ewu fi nyimbre ne ewu fi anape nyimbre sa de ne ha dwuni ye pa. Okay. Eba ne sa na nkora ne so wo fi na nkora bi wo okra ko omo ni omo papa atina wa anti no mu ni respect bia de my parents. Okay. It doesn't matter how you package yourself and I say how I will see ebe ye on ube treating kola no still omo no tina cha nipa de woni nipa tina cha na enfun abemu enti sa de no wo be ma ho to the extent say be ma ne no wote na say oba no wonye be ma ne hwe kra na edu a certain point and I say do time bia bo na ho afun be ma bia ana ebimu. Okay. But majority of them. Okay. Most of them. Okay. Yeah, most of them no money oba etina cha bo na ho afun na bibi so on be ma ho say okwo bibi na so mu say this lady is beyond his wife bo na adwen boni abani trim ebimu. Yeah, one who say one day I saw no what now my boy to say in your four. Okay. Only as the and yes, I can worry and can you near also the we see them cry and in the goodie from my grandmas who see them in the goodie of Gubia and say and also come on Beman. Yeah, they to me fat, you know, Jabra, you remember she and only your nature, yeah, okay, remember Bimo. And 3 times imagine as a cafe. And I answer na baby rest cafe me so I know ma won sana ba form kakra ma say dey but you to aso you know member sika and na sika so na say say atie ma are free. Okay, who say be ma bia na nipa de say onya de a ohwehwe who say committed to I think you're okay with anything or you're okay with anything but say onya hu sika pe na Amasoni, yes. Say when yes, obetimi ato udi kwasi ase obetimi amayachi watu obetimi disika ye di opebia obetimi de nesase buze mi obi antimi mi wasase we so because of scanty otu bona ni subi asisa first no na ko baba ku no ne na bresa kodu a certain boy but uju mu say scan buy otu mu say over levels bia o fresh girls ni ade masa body we dey da so bona na is adwene boni abem because of sika any yedie ntino na mami twa ne short mami ko slave queen no so no slave queen no no na djuma o ye ne say ono no I say to help people. Okay. No so dey nyin sika meaning one lady be ono ko trek back ba obeto ring over o trek back bi aba obeto ring over enye small money. Okay. Enye sika ketwa and almost no how they package themselves no too much. Because onya time esi no ho akasa etondro no meye no ho soche enti be ma bia be hu no ebi mu kwa butu kokko eduro so nyina say na ofo mami attraction
Okay. Member the bad attracting member. Or the bad attracting member. Omo package huye. Say bema ehun omo abia betumi hu omo we ka je ni say oh honey. Then ende me hu lady bi no wa sha tare bi na say ende me hu atare bi okum efe pa share. Oh da bi mi so for say me share. So for say me share santare no me sha na say dia. Obi ehun ma we say ade ma ba wi asimu ana. Ugu amare. Eno na ebe manife. Wo de wo fi ahyema no. Upia bontina na wa hye dia wan sa be hye. Enti woman ne de slip queen ne de ne obi kura po ho a obetimi be man betimi aka che ne say onware ye. Okay. Oni yire, oni ba. Ono zo no be man man feel ama ne nige. Osi de aman, atoka aman, ama ne ska watofo na man wa yi bibia, wa hye ni guane ade nyina. A o dum ze ne nige. Enti bibi sa ne de obo ne 1000 kura kwa. Na mini abema yen hwade o. Se wonnim se be man mpo waware. You know, say, or ye a doctor by profession, or ye doctor. Now de bia woko in the form of say ye patients. Like, is it right? Not a right to say or agree to a ansa na wo bi ebetu anamo wo bibi na chese nkomodi dia akoso ewo mienu ntema ma adwen ayeden akobenkrum enti se be ma no na dia adwen ne ba yempo se de bia enam se me ko 9 shift nti na me yire ho afro me enti no wo na me se me no wo etina na se me ni yire enti no wo na me pese me no ba enam se 9 shift na ya me ko enwumre nso so na me take eba enti no ene ehia me wo adwuma mu a as a reasonable woman must you also accept such decision. Say ne jumemu ena me ko bia ya wonim say ye hwa ayarefo bia ya enye a place of say ye kokko rest ye wo mo ho dodo wo mo hia emwa eno omo na ko wonum enti wo kwakọ gi space no na wo expect say ye hwe ebinom na ye nje binom ana say den like o person doctor ne juma NCP ana yo me das you senia de bia ewiase mu nipa eka no se nipa de yenim bebia ye bi hia ye dofo ena obi modern boss no eye obi ehu okay ena obi akondo de so ne ni odongun so no de awo mpe no bi pe wa ko hospital okra ma de bi oyare o ye special patient or one special bed sanity ono no odi ye ni business so ka kire ni se adentia na ebi mu e ga jom so mo koda cemetery mo koda mo koda baby sa mo ko because mo hia bibi ono so any business oye enti be bia obe friend say onhia obia abeba because any business at the end no onye bibi efiri mu enti na me ka say ebi mu kura kotimi chima enduro so say omo petumi e ma bi mu omo ma hye omo 19 ni ade omo awaso omo chima enduro so omo petumi omo be so omo ni edin okay bebi obera bebia adentia na obema bitumi hye oba no ni bema no bebia no aga just challenge bring person obesra fi oba ne beko onim no so yes am so yes rasta man wo ye den won go sin wa ye den wa ye tattoo slow obeba because onu so ni madi onye business okay I say we fitani na wo ha na obi afro say oh pacho me hwe me kan man we to kwan na akoka o junction so obeko enejuma obeko ana say we plumber ni wo ha na abefro say pipe wa obeko onu say we kokunu say ana ye drive obi afa drop ojuma nti ojuma dia omo nti na eflom slave queen yeah slave queen onu nsuro be bia obeko onu wona hu ni say enye but onu e good o cry best place man because I say privacy good oyari obetu na o mi yari o mi doctor ni de bi onu na hwe mi a good thing na yambra ye maame ya wo kokoto share yes lekun anase side chicky eso side chicky you ne say enye ono because ye nim say ye bibi memu anum say so wo ba be kwakọ bi na no aka kire be ma say mepew edin enye ya amano ne na waka say bia be oba no ne kokọ pe be ma nti na wo ye we die ye be ma no na ya na eta kokọ pe ema no enti say wakọ ko hu na wanya ne nti ye say wo baby eba hospital ho as a special patient was special bed na wukunu nkwanso so na attend to yes such lady and I say such a yes sick patient na wo ba no na wo so wo de wani bre kwakọ so eni so anase be man de tie ni say ansa na man konson ebesi ni tiase na ewo di asase aka kire no kure de tie ni sans wo yo ba before we to anamo no say wo dwene
because a bit me about say Obana a bear sa complain. Indiana or Pokun. Okay. But waya unyano wa share that idea say na so bi wo tai okunu we dwen ho because who ni post say ga we dey ya to the post mama yi di. Okay. It's all your baba before be to na say wo dwen na wo ye hwehwemu ansa enti fa ne say nipa na oda ono nka sa da no wo select queen e bia wonnim ebi krampa no ye patient am patience e bia ye di emergency bia won ye di sisi ni so a odi say less than e bia some minutes nkan yes I dey na mana ko be wu a wo kokum obi ba wo betinye yi wa no e be chi wa too much uku na to because what the problem aba so because em chill na say wo oba na wo kokon wo ye badwemba o say wo twen ukunu eba fia na one na kasa waja say oni ukunu kasa what say 1 2 3 1 year maybe dwemu e yam pass say unya be mo ye o tias for oh honey sorry me ma dia mama yes sorry bema enemrem oh beka sorry obeka sa obeka pa yam twa sorry obeka pa intinu oba de eni say uto hye obi so e wa yaresabia debi ayaresabia o ikunu nim say enye easy so oba be bu obi e wa yaresabia tia na debi o ma ni hia no wo no because enye easy o kwa ko bu obi e wa yaresabia iti oba ni the wrong thing eno ye wrong thing eno ye no na ye de enkomodidie no e ba eye na wie ye enoma ben miminya sure say wa ya na wa so won ware aha be dey as our girlfriend o dey ye wunya no kra me ya no ama ho da deti dey our girlfriend enoma ben na ususu sem awarefo no ehwe na wo mo ya bema wo ma wawe no etimi asipi asita enkonkofa ye entokwa ningwasi ebi sei emfa emba because they say enya ba say ya enkofo beduedue mu obehwehwe obehu no nipa so mesi mami we papa we side chick we na ye kan wase na afi abeda ne eningwasi apoto obi ba hospital one so obi ba bia ya wo krampa ba bediduma osuro enti futo ben na wo de be ma awarefo odu se nware be ye din a kakra bi o kwala adwin bi nko ade betimi ama obi so ehunu se do betoto ne nyoma eye the tin say aware ebeko so afri conversation kasa okay communication communication kasa ehuhia pa ena ema no mu bi wa be ma wo ye be man try say obeti oba sita and try say obeti oba se oba da so bendi ana so oba bibia oba bi wo wa ona won kasa wona ni kasa no cheche no who be man who feel say she doesn't care or a careless woman but who plan so ade obey no serious intina am ema emema ye this asuban na chi enza de bia ebechi omakoma ye bechi omakoma na man no so ya hunya budre mu se mu kunu echi ti ahun say normal thing because according to the Bible they can say ka be bia or worry 7 until say when you lucky na so worry won kwa na se won so twempena na se mu youtube a ma me fasida manya kokon na munya budre na mu bompa ya ma mu kunu so ma dwen ye be bam so na mbo nye se o be live like that se ukuru nko twempena na de bia akoko keke wo ye magaji ya na ndie dabi yes emwa si eno an dia was here for mese mepe na so e de me share futu we de minim na so mi gidi ye se din a ebeboa wo bi a wo tie eye na se wo hwe na ye hunu se de ye so ebetimi atutu ye fie ye se de be ya ye mema no wo so nye de empie because wo kan wo so wo nyoma bi wo mo a ebinom de je so no otina cha na ahofuna ba enti ukokohia be ma wo ye that type a ene na kafra ka hu se ne ye cheating upon cheating because oni we tina no ho befono no enti ene obekọ wiase afa na nyina esite ne nyina mu no empaibo na wo betimi ensoso de ata echi na me di esie na me kai wo subscribe to the channel no so wonye ya like videos na share all the social media platform so follow ye your IG page ne Twitter page so @tumagh_ Facebook @tumagh na ebiemu nsoso no COVID-19 enkoye enti no mask o faka baby a woko bia make sure say ebi ewo ho hand sanitizer so eni amuna mpofri mu ana say wona mu a chese wo chia nkrofo ne wo nkro ne ba ne de na ne wo miemie bi edugu eye wonsa eho ne utimi kokoduru bia ya chese samna ne nso so wo hono de ani na eno so no watimi apebi so de twitwi wonsa wa ohoro ama wa hunu say wayi fin bi afiri eye wonsa mansa na say aduane ne nyoma bi a obeye krampo na
wayɛ ne yɛtumi aboa etu ɛyɛ COVID-19 ase anya saade a partial lockdown wanhwa ebi bɛkɔ so sɛ de ɛkɔ so ɛwɔ amahodo so ne yɛpɛ ne saade ɛna ne yɛndi ɛyɛ nhyehyɛyɛ no ɛso medin ɛde ɛyɛ akua sikapa aha ɛna brɛ bɛma me kwan ama medi dwumadie no ɛsi dasane yɛbɛsane hyia makram